Ndotoni shinge munini wa gavana kaunti ni ya Meru na uria no gwatirite giti kia minista wa UGIMA Meru ARIUGA ni MAUA NTAIRA thina ya gucura kwa MIIRI mochari ya Meru. ARIUGA MIIRI mingi ni merute mochari nontu mingi itari na ene na enge kirarekeretwe kuni ene arite mama monde ariungete cibitari ya NYAMBENE level 4 MAUA. ARIUGA nyomba inu ya kwiga aku iraina MIIRI magana mairi ma 70 na MIIRI igana ria 90 ni merute Mugendi na inu akinyite gutwire cibitari NYAMBENE level 4 mucine MAUA munini ongavana kawira mwangaza tawe Isaac MUTUMA THIRIKARI uria nowe MINISTA wa UGIMA kauntini aritariria ati mwankana ndi thina irirario ya MIIRI kurantanira mochari jo cibitari iji na ya Meru nithirite ni kwithirwa ni batete MIIRI gana rimwe na 90 kiri magana jairi na 70 irirari cibitari neji mingi nayo iri antu baretetwe batikumenyekana ni bao ni baba baiku na ni baba kwiku nitwithirite as the government na department ya health twina thina ya congestion ya MIIRI mingi ndene ya mochari chietu. Meru General Hospital level 5 yena MIIRI around 310. NYAMBENE ira ye number 2 yena MIIRI around 270. Kankwenda ku report narua ati thineu ne thiri kana ne reduce te na big percentage nonto cibitari yetu ya NYAMBENE irari na MIIRI 270 but kiumia kithiru MIIRI 190 ya KUUMA mochari ya NYAMBENE level 4 hospital ni ete disposed itugucokeria court cietu nkatho na kinya other actors ba public health police parabe bareta MIIRI ji nitubacokeria nkatho nontu bwa to support bakayukia fingerprint na tutoka apply through the legal department ya Meru County government nikenda twewa orders cia ku dispose MIIRI kuringana na ura sheria ikuga na MIIRI mingi irari ireyukaswa nau barabarene MIIRI ya accidents MIIRI ya case ira antoboro eri barabarene kana iginyamichie alafu antobao bakarea kubejira na ingi iria kuma county MUTUURI taisiolo na THIRIKARI KUUMA government ya mama yekwe ya in power nitwethirite twina good services in our hospitals aritingoge beto neto bamenyera bwega neto bare ya mechara promptly mweri jo athira na tuwe KUUMA tuwe kwambiria kwa na good services na aritingoge beto bawiretwe na kinyatwa keranda wa cibitari cietu. Other counties ciambiria ko flow antobao kwe yandene ya cibitari cietu, so part of MIIRI twene ndene ya mochari cietu tiba Meru County. For example ya NYAMBENE kwina antoba KUUMA Isiolo, kwina antoba KUUMA THIRIKARI, kwina antoba KUUMA Kitui and iyo manjabu twena yondene ya Meru kwa manto ya mega no yethaira kinyayo yena disadvantages thina ya roji nayo iri nene cibitari neji MUTUMA ARIUGA bakenja kithima kenda kumithiria na jumurandi jo mwako jo wandisia arume na nyomba cia ekuru kwero twana kuthirangwe mwankino jo cibitari ije bungi bamireterete mutambo jo kinandi jo kwandikithia ajie kama wiki 4 zijazo. Hapa katika hospitali yetu ya NYAMBENE watu wanapotafuta huduma katika outpatient department hawatakuwa wakitumia zile kadi za kuandikwa, kila kitu itakuwa katika kompyuta na hii itasaidia sana, manake ukija hapa leo ukionekana uje siku nyingine si lazima uende ukatafutiwe kadi. Jambo la pili, katika hospitali yetu kwa sababu ya huduma ambazo zinatolewa hapa, watu wengi sana wanatafuta huduma katika hospitali yetu na tunapata kwamba outpatient yetu
tuko na wagonjwa wengi sana ambao wanatafuta huduma, na kumekuwa saa zingine na kizungumkuti wakati ambapo watu wanapanga laini, lakini tukiwa na hii system itaweza kutusaidia. Madaktari watakuwa wakiona watu haraka, ile ambayo tunaita turnaround time. Ukiingia kwa hospitali kutoka wakati unapojiandikisha mpaka wakati unapotoka pale kwa pharmacy, tunataka ipunguzwe. Ikienda sana mtu asikae zaidi ya masaa 3 kwa hospitali, na hayo masaa 3 ni kwa sababu atakuwa anangojea vipimo ambavyo vinachukua muda. Dennis Mugendi, Weru TV, Sibitali ne Nyambere Vufo, mushini wa MAUA, Kaunti ya Meru.